aliona vitu rwarumeze nk'umuriro vilikuwa kama moto. Hama wamebona utuntu turino tw'isizige na tumeze nk'acyo twambomboni utamuri ukufuka. Unazalizani au ulikuwa unaonekana kama tule tumoto twa bomboni. Waka akaba naho uzimuka ukazi. Kuna wakati unawaka mara nyingine unazimika. Bwa buce butandukanye. Ulikuwa ni vikundi tofauti. Ama ntabwo nabitahuye. Sikuvielewa. Munyuma numvijwe Imana imbiye ngo genda uzunguruka ishengero. Nyuma kasikia Mungu anamwambia kazunguke kanisa. Ndagenda zunguruka. Akaenda kazunguka kanisa. Hakundi Imana yashaka. Ajui chenye Mungu alikuwa anataka. Ariko nakoze Imana yambwiye. Lakini nimefanza yenye Mungu alinambia. Amen. Amen. Nakoze Imana yambwiye. Nilifanza yenye Mungu alinambia. Cyo muze turi hano tube dusenga. Ndio maana nilisema tukiwa hapa tuwe tunaomba. Imana irachavuga. Kwa sababu Mungu angali anasema. Uko nagiyengeze ngaha. Kwa sababu ameenda alipofika mbele. Ndiko ndaenda kuzunguruka. Alikuwa aliambiwa kuzunguka. Ngeze kuri yikeri Novemba Imana imbiye ngo alipofika kwenye upande huyu Mungu akamwambia shike hapo kwenye upande. Imana ni mubimbaze ni Imana. Vya Mungu msivimuulize ni vya Mungu. Usandaze kwa Imana. Lakini anajua kama ni Mungu tu. Ndazunguruka. Akaendelea kazunguka. Ngeze hariya numva mugenda urenganye n'ijyazo iyo nzu y'abavyeyi. Akafika kule akasikia ngo pita ile hata ile nyumba ya wazazi. Na Imana igira ngo ikoreko. Naye Mungu akamwambia ngo gusa. Ibikurikirana nta byose. Vya kufuata mimi sijui. Jenda kudichi Imana yambwiye. Yeye alifanya venye Mungu alimwambia. Hama Yesu abaheza. Afu Mungu awabariki. Ariko kimwe gusa. Kimoja tu. Abaririmbyi muje hano imbere. Waimbaji mkija hapa mbele. Mufata umwanya mubanze mwiyeze. Mukamate muda mjitakase. Kugira ngo mumwegerane n'Imana. Kwa sababu muona mawasiliano mazuri na Mungu. Ko muraririmba hano ibimuga bigahaguruka. Mteza mkaimba hata viwete vinasimama. Ko muravuga indirimbo gusa abantu bitangaza bigakoreka. Mteza kwa mko mnaimba miujiza inatendeka. Imana ivugira mu ijambo ryayo ryonyene. Mungu aongee tu katika neno lake tu. Mundirimbo iravuga. Hata katika wimbo Mungu anaongea. Ibitangaza ikora hakuzwe ijambo ry'Imana no mundirimbo ni ijambo ryayo. Ile miujiza ikitendeka katika mahubiri hata wimbo vinawezekana. Kimoja tu tujitakase. Twiyeze kugira ngo Imana itukoreshe. Tujitakase ili Mungu atutumikishe. Imana kandi ishishikaye kubiyereka. Tena Mungu aendelee kuwatumikisha. Bari hano gushishikaye gusenga. Nahitaji waombaji wanaomba muendelee abantu bansengera. Akisimama hapa nahitaji watu wamuombee. Nuko nanje uhagaze hano mbanda gusengera. Hata na wewe ukisimama hapa na kuombea. Mbona chomaze ndi kintu atachokimaze. Yeye anasikia iko chochote. Ayo bambwiye kuhagarara hano. Wakimwambia asimame hapa. Mugira ni ibintu tumenyereye ariko si ibintu byo kumenyera. Utaweza waza tunazoea lakini sio vitu vya mazoea. Kwa sababu hapa kuna Mungu. Imana iracabaho kandi iracabaho. Kwa sababu ya maombi yako. Yesu atufashe cyane. Amen. Reka leo tuvuge ku majambo y'Imana. Acha tuongee katika maneno ya Mungu. Ndagushima mwami Yesu kuri Imana. Ndatanze kimaze cyo gukenguka ko unkunda kandi gukunda ishengero ryawe. Ubane natwe tugire neza muri byose. Mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ubushize twavuze ku majambo y'Imana. Wiki iliyopita tulisema katika maneno ya Mungu. Twavuze ku kintu citwa uruzitiro rw'Imana. Tulisema katika kitu kinasema ulinzi wa Mungu. Hama tuja tuvuga ukuntu Imana yari kiraburanya. Ni afu tukasema kwa sababu Mungu kisa alikuwa anashtaki. Ariko arabaza abantu bibi. Alikuwa anauliza watu wake. Aravuga ati ngo mishingishe urubanza mburanye n'abantu banje. Akasema nataka nifanye kesi na watu wake. Nakoreye uruzabibu. Ni iki? Nari gukorera uruzabibu ntagikoreye. Ni kitu gani sikufanzia huu mzabibu? Ni iki ntakoreye uruzabibu rwanje? Ni kitu gani sikufanzia mzabibu wangu? Imana ngo imaze kubona ko atamuntu ashobora gutsinda cyangwa uwo muntu adashobora gutsinda. Mungu alipoona kama huyo mtu hawezi kumshinda. Yavuga ati ntacyo ko byanze. Akasema hata kama vile nakoreye uruzabibu rwanje. Chenye nimefanzia mzabibu wangu. Ndabikure. Nataka nivitoe. Ati kandi tena banza kururandura. Nitaanza niluongoe. Hamumenye kururandura. Nikimaliza kuongoa. Sibanganya n'inzitiro zanje aho nari naruzitiro. Nifike na bomoa hata ukuta wangu mahali nilipowekea ukuta. Kubasenzi ni jambo rikomeye. Kuwaombaji ni kitu kizito. Kubamenye Imana ni jambo rikomeye. Watu waliojua Mungu ni mambo mazito. Imana yacu ni Imana idukunda. Mungu wetu ni Mungu anayetupenda. Ariko tutibagiye kandi ko Imana idufuhira. Tena tusahau kama ni Mungu anayetupenda. Imana nta munsi n'umwe izakwihanganira amakosa ya bugingo. Mungu atavumilia makosa ya bugingo. Nemeye kugororoka Imana iravuga ati urananiye genda. Kama sitaki kutakasika Mungu atanambia. Ntabwo kugurana uzoreka kunkurikirana oya. Asio kusema ngo ariko hariho ibintu byinshi nzobura kuko nikuye mu Mana. Kuna
hakabaho n'ibindi byinshi nzongera ko kuko ndi mu Mana. Kuna vingine vingi ndafikia Imana yacu rero ikintu cya mbere ishaka cha kwanza inahitaji icyubahiro cyayo, ni heshima yake. icya kabiri ishaka n'ubugingo bwawe. Chenyewe inataka irashaka ko abantu bose bahinduka bera. Inataka watu wote ijambo ryayo riravuga ngo muba bera nk'uko naje duwe. Neno lake linasema tu takasike tuwe watakatifu kisi yeye ni mtakatifu. Imana idufashe cyane. Amen. Biragoye ko tubabera turi hano mu isi. Ni vigumu kuwa watakatifu tukiwa hapa. Kandi birashoboka uri kumwe n'Imana. Tena vinawezekana ukiwa na Mungu. Kuko iyo wejejwe n'Imana wawe. Kwa sababu kitakasika na Mungu. Iyo wenubwa ibyaha byanyu byotukura tukutu. Neno la Mungu linatuambia hata dhambi zetu ziwe nyekundu kama bendera. Tukemera ko bendera. turi abanyabyaha. Tunakubali kama tuko wenye dhambi. Bizokwera. Vitakuwa vitakatifu. Duse na sherehe. Yesu adufashe cyane. Tuzokwera duse na sherehe. Tutakuwa watakatifu kama vile. Ikintu gusa kimwe Imana idushaka. Chenye Mungu anatuhitaji yako. Kwitaho. Kuchielewa. Wala kutahura icyo turicho. Wala kutambua. Iyo tumaze kutahura icyo Imana idushaka. Tukitambua chenye Mungu anatutaka. Tumenya n'urukundo Imana yadukunze. Tunajua na upendo Mungu alitupenda. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu Mungu linatuambia kwa sababu Mungu tumitanga umwana wayo w'ikinege. Aho yari kuyavuga ku bugingo bwanjye n'ubugingo bwawe. Kuko yashaka ko nitwayizera. Hari ahandi hantu tuzongera. Kuko hari abantu bariko barapfa rubi ibyo birazwi. Hariho abantu barusha muri ino si ibyo birazwi. Hariho abantu bariko barahangayika ibyo birazwi. Ariko uzamwizera wese bizomuzima budashira. Kandi nabona babwire imigisha y'Imana. Abantu benshi bazi ko tuzoheza kiva tugeze mu ijuru. Imana iracahana abanyabyaha mu isi, iracyahezagira abagororotsi mu isi, kandi no mu ijuru naho tuzohezagira. Kuko ni ku ijambo ry'Imana rivuga. Abantu benshi bazi ko turi hano mu isi kugira ngo duhangayike hama tuzobeho neza mu ijuru. Oya, naho mu ijuru naho mu isi iraheza. Ariko kuwanyizera kuwamwizera. Lakini kuwale waliyemwamini. Lero ngo imaze kuvugira avuga ati rero ngo ndani urugo ruzana. Mungu akasema nataka niondoe mzazi. Kwa sababu alistahili. Ndarukure. Acha niliondoe. Kama palikuwa eko mzabibu. Sisi ko mmaze kubona abantu baguye neza. Sijui kama mwishaona watu walianguka. Imana yavuga ati ndarambiwe uruzitiro rwanyu. Mungu alisema natoa ulinzi wao. Ushobora guhura mu ibararo kibaza tuyarigeze amenya Yesu cyangwa ntiyamenye. Utaweza kutana naye barabarani na tuliza wewe shamto kuvuga tuyarigeze kubasenga Imana cyane. Huyu aliwahi kuomba Mungu wala. Mwahurira muri ghetto hariya. Mkikutana na kule ghetto. Imana idufashe cyane. Ndabizi. Na vijua sana. Hari abakijaya. Kuna wenye wangali wanaenda. Yesu adufashe cyane. Amen. Ya majambo y'Imana mzeni turavuga ku muntu. Maneno ya Mungu tutaongelea. Tutavuga muri Isaya 49. Tutasema katika Isaya 49. Hapa tutakuvuga ku muntu. Tutaongea sababu ya mtu. Tunataka kusoma igice chao cha mbele. Tutaongelea katika sura ya kwanza. Gushika mstari wa kwanza. Mrongo wa mbele n'uwa kabiri. Sura ya 49 mstari wa kwanza hadi wa pili. Chedu kuhera ngao chedu soma n'umurongo wa 13. Afu tuishie hapo tusome hata mstari wa 16. Tutaruka hadi 13 hadi 16. Wahabonye dusomere Yesaya 49. Yesaya. Tegeni masikio yenu enyi kabila za watu mlio mbali sana. Bwana ameniita tangu tumboni, toka tumbo la mama yangu amenitaja jina langu. Naye alifanya kinywa changu kuwa kama upanga mkali. Katika kivuli cha mkono wake amenisitiri. Naye amenifanya kuwa mshale usiosuguliwa, katika podo lake amenificha. 13 tunaruka. Tazama hawa watakuja kutoka mbali, na tazama hawa watatoka kaskazini na kutoka magharibi, na hawa kutoka nchi ya Sinemu. Imeni enyi mbingu, furahini
nchi, pazeni sauti ya kuimba, enyi milima, kwa kuwa Bwana amewafariji watu wake, naye atawahurumia watu wake walioteswa. Bali Sayuni alisema, Yehova ameniacha, Bwana amenisahau. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Tazama, nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu, kuta zako ziko mbele zangu daima. Amen. Ninaomba kugira ngo tuvugane ko. Ndio ile nahitaji tuongelee. Kubwo Imana n'umuntu. Kwa sababu ya Mungu na mwanadamu. Nababwiye nti umuntu. Niliwaambia mwanadamu. Umuntu ni iki? Mwanadamu ni nini? Umuntu ni iki? Mwanadamu ni nini? Bugingo ni iki? Bugingo ni nini? Wewe uri iki? Minsi yose. Siku zote. Muri kamere y'umuntu harimo ubuhemu. Katika asili ya mwanadamu pako usaliti. Ntuzotangazwe no kubona umwana wawe aguhemukiye. Usioni mtoto wako anakusaliti. Ntuzotangazwe no kubona sinangazwe n'amadamu hamwe yompemukira. Usishangaze kuona na mimi namsaliti. Nawe ntazotangazwe hagize ikimusi ndamuhemukira. Na mimi pia nisishangae wakati ananisaliti. Kwa sababu ni mwanadamu. Ndachara umuntu. Ningali mtu. Rero yubonye umuntu aguhemukiye. Ukiona mtu anakusaliti. Cyambere tahora ko ari umuntu. Cha kwanza elewa kwamba ni mtu. Cha kabiri umenye ati umuntu ni giki. Cha pili uelewe mtu ni nawe mtu gani. Witahure kandi ati ndiki nanje. Na wewe ujielewe mimi niko nini. Kuko abantu benshi. Kwa sababu watu wengi. Babayeho bafise ibyizigiro mu bantu. Wanaishi wako na matumaini juu ya watu. Ariko Imana iratubwira ngo uwizigiye umwana w'umuntu aragize. Neno la Mungu linatuambia tumaini mwanadamu analiwe. Uwizigira ubugingo uravumwe. Ukimtumainia ubugingo utalaliwa. Umuhemu ndi umunyantege nke nawe. Anasema ni msaliti na nawe umunyantege nke nuko nyene. Nawe ni msaifu. Umugabo n'umugore nabo n'abantu. Mke na mume nao ni watu. Ikintu kimwe gusa. Kitu kimoja tu. Tahurana. Muelewani tu. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo. Neno la Mungu linatuambia. Aha kuri rimwe havuga ngo. Aha 49. 49. Aha Yesaya ariko aravuga. Hapa ni Isaya iko naongea. Yesaya n'umugabo yabayeho imbere ya Yesu Kristo hafi imyaka 720. Isaya ni mtu aliishi mbele ya Yesu Kristo. Haba Isaya ubwiwe nabyo bisobanura salvation of the Lord. Nagakiza kumwana. Ngo Isaya inatafsiri okovu ya Mungu. Sindi ko ariko bisobanura mu Kirundi, je ndakize mu Cyongereza. Yali kisema mu Kiingereza. Ni agakiza kumwana. Ngo ni okovu ya Mungu. Yavuze amajambo akomeye cyane. Kwa sababu alisema maneno mazito sana. Wabekanye kuvuga kwa Yesu. Nendo alisema kuzaliwa kwa Kristo. Ni nawe muhanuzi ari mu bantu hanuzi bakomeye muri Bibiliya. Nendo nabii mkubwa katika Biblia. Ubivuganiye n'Imana ariwe Mose gusa n'ibindi n'amahanuzi na Mungu Musa tu. Abateoloji abantu bize teoloji bavuga ati ni Yesaya mugaje namuvuga ati Mose niwe muntu wa mbere. Wenyewe walisoma teolojia wanasema ni Isaya lakini anatoka kama yari umuntu avugana n'Imana amaso kuyana. Kwa sababu alikuwa anaongea na Mungu. Hageze na hayigira ati ndashaka kukubona yavuga ati reka mvuenda kwereka umugongo wanje ubone. Ati Mungu akimwambia nataka kuona Mungu anamwambia. Ariko Isaya ntabwo yigeze agiyo ayo mahirwe nkayo. Isaya kuwa na ninacho Imana yizigiye gucungura Abisirayeli. Ndongisi Mungu aliamini akaongoza wa Israeli. Imana yizigiye kugira ngo Abisirayeli baje mu Yorodani. Neno mtu Mungu aliamini ili wana wa Israeli wavuke baba. Yanamchukua kama nabii. Isaya hapo iko nasema. Aravuga ngo nimwumve. Akasema sikilizeni. Yemwe nsomera hano. Ngo nimwumve yemwe ababa kukiyaga namwe mahanga ya kure. Tega amatwi uhoraho yamamagaye ntaravuka nkiri mu nda ya mama. Yamvuze izina. Banga. Haleluya. Amen. Nimugire. Ngo mfanye nini? Tugire gute bazi? Ngo tufanye nini? Nariko ndababwira nti umuntu ni umuntu. Niliwaambia mwanadamu ni mwanadamu. Aha tunaanza kugaruka kuri Yesaya cyo tuja ku muntu rero. Tukitoka hapa kwa Isaya twende kwa Yesaya n'umuntu yabayeho mu buzima bwiza. Isaya alikuwa ni mtu
mtu aliishi katika maisha mazuri. Kuko umuraze neza n'umuntu yakuriye mu bwami. Kuko ukimwangalia vizuri ni mtu aliishi katika ufalme. Kwa sababu binamu yake alikuwa mfalme Azia. Yumva rero n'umuntu yabayeho mu buzima iyo umaze kuba uri famiye y'umwami ubayeho neza. Ukiwa katika familia ukaba cyane mu bantu bakera kuko bagera ibyo bashira abami. Kwa sababu watu wanapelekea igihugu kigira umupaka. Hata nchi inakuwa na mpaka. N'abajejwe umutekano bagiraho barinda. Hata wanyewa wanasheria wanakuwa na kwenye nayo ifiswa ahi kurindira. Na Mungu iko nafasi kwenye na kulinda. Ikibazo kiharira abantu. Sasa tatizo iko wapi? Bibaza ko bakirinzwe n'Imana kandi baravuye mu nzitiro z'Imana. Wanajiwaza wanalindwa na Mungu wanaisha toka katika ulinzi. Imana niko yasubiza kandi baravuye Imana yababwiye baguma. Tena Mungu wanajiwaza Mungu. Imana irakuraba ikubona. Kuna kwenye Mungu anakuona. Hariho n'ahantu ugera ukaba out of coverage. Ukaba ahantu hadafata rezo. Ukagera ahantu hadafata rezo. Kuna pengine unakuwa kwenye hapako rezo. Ukagera ahantu gutya. Unafika fasi. Ukaba uri muri rezo y'Imana. Unakuwa katika rezo ya Mungu. Uruzitiro z'Imana. Katika ukingo wa Mungu. Rero yirimo wakati uko hapo Imana iravuga ati ndakuzi. Mungu anasema hone ahandi kivugika kigaruka ati ndao hapo inarudi anasema ntawuzokushikura he ngo hakuna atakaye kutoka katika kitanga cha mikono yangu. Ntawuzakushikura mu kiganza. Hakuna atakaye kutoka katika kitanga cha mikono yangu. Abantu ikibazo dufise watu tatizo tunao. Tunaza ko turi mu kiganza c'Imana. Tunajiwaza tuko katika kitanga cha Mungu. Tungali katika ukingo wa Mungu. Tugeze mu Kayanza. Tukumbe tushafika Kayanza. Imana idufashe cyane. Mungu atusaidie. Imana yacu ni Imana igira neza. Mungu wetu ni Mungu anayetenda vyema. Ntabwo ari Imana yaduteranye yadutaye. Ntabwo ari Imana yadutaye. Sio Mungu aliyetutupa. Oya. Imana yadushize ahantu ishobora kuturinda. Ni Mungu alituweka fasi itaweze katulindia. Haleluya. Amen. Gira mugeza wati guma handi Imana yagushize. Ambia ndugu yako baki kwenye Mungu alikuweka. Guma handi. Na ikufata ishusho yawe kaisha kuboko cyangwa kunda. Ningekamata uso wako. Ariko Imana kuya wewe nayo wadutahure. Kwa sababu wanadamu wenyewe unashobora kubona kirabwa ku isi no kuboko kumwe. Kama kitu chenye kinaangaliwa kwa siku mara nyingi mkono. Kula ni mkono. Kuandika ni ukuboko. Kuandika ni mkono. Watanga yangu ni ukuboko. Ukipana jambo ni mkono. Haleluya. Imana izikora byose iravuga ati hano hari umwana wanjye. Ariko ikibazo nuko abantu rero twamaze kuva aho Imana yaturindiye rero. Shida ni watu tulishatoka kwenye Mungu alituweka. Abagenda tugasanga twarenganya imbibe. Watu tunatembea tunakuta Yaranze cyo wundi bariko baravuga Uburundi n'u Rwanda. Nili anapenda president wetu akasema hano warenze umupaka. Akamwambia Kagame hapa umepita. Nyuma ya rezo. Ulienda nyuma. Usanga basore unakutana watu wazisiku. Abagabo ni biki? Wanawake bose bamaze kwivanga n'abisi. Wote walishajitanga barondera Imana bariko yirondera mu bintu bitandukanye. Wanatafutia Mungu mahali umuntu ugasanga yaraye mu kabare gusambana n'ibindi. Imana yanjye. Anarudi tena anasema Mungu wangu. Uri nyuma ya rezo y'Imana. Wewe hauko katika rezo ya Mungu. Uri nyuma ya rezo y'Imana. Uko nyuma ya rezo ya Mungu. Uri nyuma ya network. Uko nyuma ya rezo ya Mungu. Garuka muri network y'Imana. Rudi katika rezo ya Mungu. Uri Imana ishitangwa gushimira. Mungu apatafuta kukushukuru. Hata shida zikutikisa kwa sababu uko katika rezo ya watu wenye Mungu anapita. Uko katika ardhi ya Mungu. Shida yenyewe iko mwezi nyakati. Abantu bamaze gutambukira iby'Imana n'ijisi cyose bagomba kubiva. Watu waishaga changa vya Mungu na vya dunia. Imana yakurondera nikubona yugusa. Mungu anakutazama koni kwenye atakukuta. Usije kukuzanira inyishu yawe wagiye muri network ya shetani. Leo nakuletea jibu yako ulienda katika rezo ya shetani. Yageze ko mu rugo rwawe hari igikoreka wagiye muri network ya shetani. Ilikuwa inafika wakati katika familia yako patendeke mema lakini ulienda katika rezo ya shetani. Yesu akufashe cyane. Amen. Ndakunda umugabo Yabesi. Napenda huyo mwanaume Yabesi. Ngende ndi kumwe nawe. Nataka kufika hapo ili nitembee. Ndakoma kujali avuga ngende ndi kumwe nawe. Nataka kufika hapo ili nitembee. Tena kwenye ndatembea. Mungu leko kuboko. Usinitoe kwa mkono wako. Ukuboko kwawe kugume hejuru yangu. Mkono wako uende juu yangu. Yarumva vanze kuva muri connection n'Imana. Alikuwa anasikia bakie na connection ya Mungu. Yarumva ati hamwe nava munsi ya connection n'Imana. Alisikia akitoka katika
connection ya Mungu, byose birapfa. vyote vitaribika. Imana idufashe cyane. Mungu atusaidie. Yeza dufashe cyane. Mungu atusaidie. Yani wa 10 na hadi wa 10. Adusome mu kirundi. Turasoma mu izina rya Yesu. Ngoma wa mbere igice cya 3 ku murongo w'9 kugeza ku 10. Igice cya 4. Igice cya 4 ku murongo w'9 kugeza ku 10. Ngo Yabesi yarusha icubahiro bene nyina, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati yavuze ati namushikanye ringoye. 10. Yayeli ati choma ukama umugisha ukungura urubibe rwanje, ukuboko kwawe kukagenda kundamira, ukandinda ibyago singogwe, nuko Imana imuha ibyo yasabye. Amen. Amen. Nako ndavuga nti umuntu Yabesi. Hapa iko naongelea sababu ya Yabesi. Anyubaka cyane. Ni mwanaume anayemjenga sana. Anyubaka cyane. Anayemjenga sana. Ati yamenye ko yavuze arusha. Alijua kama alizaliwa amechoka. Ninayosobanuro ya Yabesi. Na ndo tafsiri ya Yabesi. Ichichoma. Ngo cha kunipa Mungu ukamugisha. Ukanipa baraka. Isichoma. Cha kunipa Mungu ukama umugisha. Ukanipa baraka. Tukivuge twese. Tuseme sote. Cha kunipa Mungu. Haleluya. Unipe baraka. Ati umaze kumpereza umugisha rero. Unaponipa baraka sasa. Ntundeke wonyene jenyene. Usiniache peke yangu. Ndabona ndababwire hari abantu dusaba imigisha. Kuna watu tunaomba yabigisha igaciduhindukira umuvumo. Ile baraka inasiria. Twayibonye ntitwagombye kugendana n'Imana. Kwa sababu baraka tumeziona. Hari abantu muri kino gihe. Kuna watu nyakati hizi. Yesu adufashe. Amen. Igihe wari ukene wari ukundanye n'uwo mwari kumwe. Wakati ulikuwa maskini ulikuwa na unampenda wenyewe ulikuwa naye. Yesu adufashe cyane. Amen. Umugisha waraje watagase uguhindukira umuvumo. Baraka imekuja umetakata inakugeukia laana. Amen. Kuko warasabye umugisha wibagira gusaba kugendana n'Imana. Uliomba baraka ukasahau kutembea. Kandi Imana yarawuguha. Tena Mungu alikupa. Hari abagabo basabye ubu bafise ubuzi. Kuna mababa waliomba ubuzi bw'abaviyemo indaya. Hizo kazi zimewatosha. Harimo abagore basabye ubuzi. Kuna wamama waliomba kazi. Bacangwa basabye n'amavuta abagabo. Waliomba hata mafuta barakagata bahindukira umuvumo. Wakatakata vikawakuja. Kuko bariko barasaba ndi basabye kuguma mu ruzitiro rw'Imana. Kwa sababu mwenyewe aramenya bino. Aravuga ati Imana nuko wantezaga ntabyo byomarira. Akasema Mungu atabariki. Lakini nahitaji mkono wako ubaki juu yangu. Imana ihezagire reba mbwa igumane na rema. Mungu abariki. Imana ihezagire abachungaji kandi igumane n'abachungaji. Mungu abariki wachungaji na bakeni wachungaji. Hari abantu uzabona baheza. Utaona watu wakibarikiwa. Ugasanga mu rushengero bariko bakubitana amajido ibipanga unakutana kabisa wanapigana mipanga maji. Nakutana biraba cyane ni muri etazi. Alikuwa anapenda kuvitazama angali kwa etazi. Hapo burozi bwafashe Burundi ni bwa. Najiuliza ucha ule bana Burundi. Chabo bwafashe Afrika. Ule bana Afrika ni uchafu. Sindigera kuvangera muri Amerika. Toka nafikia Amerika. Sindigera mbona abazungu banigana kubera ishengero. Sijaona watu wazungu wanapigana juu ya kanisa. Oya. Hapana. Barasabye umugisha basaba kugendana n'Imana. Waliomba baraka na wakaomba kutembea na Mungu. Ndio kuna wazungu wagendana n'Imana. Angalia kisi wazungu wanatembea na Mungu. Ntabwo bubaha Imana cyane. Awaheshimu Mungu sana. Vuga hari ibikorwa bakora bikabarinda bikabagumiza impande n'Imana. Kuna kazi wanafanya vinawalinda na vinawabakiza karibu na Mungu. Asengera ati impunzi zirakenye impunzi wa Karongi. Wanasema mpunzi hivyo hivyo. Igihugu cha Kenya dukeneye ubufasha. Nchi kikuwa maskini inahitaji msaada. Wewe wajya uri kurasenga ugasenga uvuga ati Imana hezagira aho byavuye. Wewe ukikula unasema Mungu bariki kwa hiyo. Wavuga ati hezagirwa mayi no muzu uri kuhezagira wa muzungu yeze kurungikiye. Ukisema Mungu bariki yale. Ugasanga rero bagumye munsi y'Imana nubwo bokora ibindi byose. Unakutana wanabaki chini ya Mungu. Waduhezagiye mugabo tugume munsi yawe. Mungu tubariki Mungu reko kwawe. Usitoe kwa mkono wako. Ndio bituma abantu benshi
inasababisha watu wengi. Ibagirira neza. Mungu anawatendea kuko bagombye kugendana n'Imana. Kwa sababu walitaka kutembea na Mungu. Ikibazo rero dufite hano muri Afrika. Tatizo tunayo hapa Afrika. Tusabimigisha kandi dusaba Imana. Tunaomba baraka lakini hatumuombe Mungu. Muzagende mumasengesho bavuga muzagende mushengero bavuga imigisha murangira abangana. Wende katika kanisa zinaposema baraka muangalie visiwa. Adatangura kubatubura nk'ababyatira buzera tekera. Kuwatabilia nasema la buzera tekera. Uchakiye viza uchakiye unapokea viza pa kila mume. Pastor yosha sambura hano. Pastor ataweza kabomoa. Kuko abantu bakeneye imigisha bakeneye Imana. Watu wanahitaji baraka wataki. Icyari bikenewe cyane bikenewe ko tugende twakira imigisha hama twagirane twagumana n'Imana. Chenye kinahitajika ni tupokee baraka na tubaki na Mungu. Yabesi aravuga ati Yabesi akasema atakambira Imana y'Abisirayeli. Akamlilia Mungu wa wana wa Israeli. Cha kunipa Mungu ukamumugisha. Unipe baraka. Habukungura uruzitiro. Urube kwanje. Na unipanulie mipaka. Ukuboko kwawe. Mkono wako ukagenda kundamira. Kunaenda juu yangu. Haleluya. Amen. Ukandinda ibyaha. Ukanilinda shida. Singogwe. Nisiteseki. Nuko Imana imuha ibyo yayisabye. Ngo hivyo Mungu ari abantu ba mbere ku isi babayeho nabi. Niliwaambia kama watu wanavyoishi vibaya wa kwanza duniani. N'abantu bakize bagowa. Ni watu walikuwa matajiri walikuwa wa masikini. Abo bantu ingo zabo keshi zirasenyuka. Au mara nyingi ujumba wao unabomokaga. Keshi. Mara nyingi. Uchome ngo hari ibindi bintu byagusize ukaja muri ya vingi vilikupita unaenda huku na kule. Tuzoze dusenga Imana. Tuwe tunaomba Mungu. Kugira ngo Imana. Ili Mungu. Haleluya. Nakuti Daudi. Daudi yavuze ijambo rikomeye cyane. Daudi alisema neno lizito sana. Daudi ati ndagusabye ibintu bibiri ntarahoye. Na kuomba vitu viwili kabla sijafariki. Ngoro. Usinipatie umaskini. N'ubukene. Usinipatie hata umaskini. Ubwo no havanunga nkakwibagira. Kwa sababu naweza kuwa tajiri nikakusahau. Kandi na ngoro naho ndio tumada kwibagira. Na nikiwa maskini wa sana nitakusahau. Isabira kwa medium hagati na hagati. Akajiombea kwa kati. Kugira ngo ahantu yumva ko bidashobora kumukura ku Mana. Asikie anapojisikia kwenye vitamtoka kwa Mungu. Imana idufashe cyane. Amen. Abantu benshi rero watu wengi sasa ariko barava mu Mana kuko basaba imigisha. Watu wengi wanatoka katika bagasaba Imana bakorera baraka wanaomba venye Mungu atawatendea. Ariko bakibagira guhamagara Imana ngo bajane izanane niyo migisha. Wanasahau kumuita Mungu ili watembee na hizo baraka. Kuko iyo uhamagara Imana ngo izanane n'imigisha iguhaye. Ukimuita Mungu aje na hizo baraka nakupa. Ikayikurindira. Inakulinda yemo na inailinda hizo baraka zako. Yesu atufashe cyane. Amen. Jengi kera muri etazi. Wewe wakati alipofika kule etazi. Ikintu cha mbere nabanje kumva ko nari narasherewe. Nakuriye mu ishengero, nakuriye muri Pentecost. Yeye alikuya katika kanisa la Pentecost. Rero ngeze hariya. Alipofika kule. Je niko ndababwira n'ibyo nzikanye experience. Niwe bajana kwambia ni kweli kabisa. Umaze kubona amafaranga uri umugabo. Unapoona pesa huko mwanaume. Agukwegera mu bintu byinshi. Yanakukogotea katika mambo mengi. Yesu atufashe cyane. Amen. Akujana muri bibi anakubeba huko katika uzinzi, ulevi, vingi. Byose ukamengo warachere. Vitu vyote unazana umechelewa. Kubera kwa sababu gani? Wabibonye wibagira ko Imana mujana. Uliviona ukasahau kama utatembea na Mungu. Akwigira ubu Imana irakurinda n'ibintu byawe. Ukienda na Mungu, Mungu atakulinda na vitu vyako. Hamba rero nabo ndababwire. Nilitani waambie. Umaze kubona amafaranga kenshi. Ukiona pesa mara nyingi. Nabo ndababwire, abagabo benshi basambana n'abagabo bafite amafaranga. Wanaume wengi wanaozini ni wanaume wenye pesa. 90% y'abagabo basambana n'abanyamafaranga, n'abantu bafite babona amafaranga. 90% ya wababa ni watu wenye wana pesa wanaozini. Kuko utagira na rumwe n'iri yakura. Utagira na rumwe n'iri yakura. Kama hakuna atakaye kutazama. Abagore nabo basambana chekeshi. Wengi wanawake wanaozini n'abagore bafashwe abagabo bagize neza. Ni wanawake wenyewe wanaume wao waliwatengeneza vizuri. Ndio mwibarabara mraba abagore bacuruza irengarenga. Angalia hapo barabarani wanawake wanachuza rengarenga. N'abantu usanga bambaye ibintu byatabaguriza.
Kuna wengine wanavaa vitu venye vimechana. Nashaka bamwiza nta uja kumurondera. Hata wewe mzuri hakuna atakayemtafuta. Mugire neza rero urabe n'abagabo birukiye. Mwafanye vizuri wanagisi wanaume watakuwa. Abagabo babonye amahera badafise uruzitiro rw'Imana. Wale wababa waliona pesa wenyewe aho baba bari kuraba baraba umugore w'abandi bagize neza sane. Wao wanaangalia mwanamke wote walifanya vizuri. Amafaranga ndayafise ujya ndagushaka. Anasema pesa ninayo ule na. Ukibagira ko nuwawe womugira neza ko yosa neza. Unasahau kama wako ukimfanya vizuri. Ukibagira ko nawe hamwe wamugurira ibyo akeneye ko yosa neza. Unasahau kama ukimsema nyama ikaja atakuwa vizuri. Ibyo byose tukabireba. Lakini hivyo vyote tunavipita. Gerageza dufate neza abo dufise. Jitahidi tukamate vizuri wenye tuko nao. Tujye gusamarira abagore b'abandi. Tusiende kuzubalia wake wa watu. Abandi bakore nabo ati ebana nabo ni mugabo afite 6 pack. Wengine wana mama nimeona mwanaume ana 6 pack. Ndio bigezweho ku bagabo. Ndio wenyewe vinafika katika Wabugingo bavuye kuchata. Wabugingo washatoka kuchata. Hapa no, hakuna. Ngwa hana agihari. 6 pack nazi. 6 pack ngahana. Haika wabona umugabo w'abandi. Ukiona mume wa mtu, ngurabijya boga. Ngwangalia ile boga. Wapi umugabo wake ni mugomba 6 pack kamujana muri gym. Kama unataka 6 pack mume wako mbele kwenye gym. Ni mugomba umugabo aterura ibyuma wamubwiye ati cyo tuziruka uzaterura icyuma ko nabyo bishoboka. Mwambie mume wako wale anyanyua icyuma mukareka abagabo b'abandi n'abagore b'abandi. Mwache waume za watu na watu. Kandi ibyo byose tukavyibagira ko nyuma y'ivyo. Vyote tunavisahau nyuma ya hivyo. Ingo nyinshi zigasambuka. Mauchumba mengi yanabomoka. Abagabo gore bakibagira abagabo babagize neza. Wanawake wanasahau waume zao leo wakieleza abagore ko babagize neza. Wanawake wanasahau kama wanawake waliofanya udakora. Utaweza kuko mwanamke ariko yasengesho wasenga rikaba ryaratumye urugo rwa rugenda neza. Lile ombi ikasababisha mchumba wako ukabadilika. Umugabo yaraha kamengo niwe yahagize neza oya. Hari wagize uruhara muri ibyo. Kuna wale alishika. Reka kubagisha. Reka tureke korona. Acha kubadilisha kuharibu. Icyo ukunda ko umugabo uko ukunda umugabo wa mera. Jinsi unavyopenda mume wako wao. Vugana mwamukuru. Ongeeni mko watu wazima. Nukuri pe. Cyo mugore wajya mu byenge. Ndakunda umugore yambara ipantaro ntagenda nkabwira ntibana. Nikimwambia mimi nasema mwambia napenda mwanamke anavaa suruali. Namwambia vaa. Yambara ipantaro. Vaa suruali. Uko atayambaye kandi narabimubwiye. Kama Ivana nilimwambia. Njana abagore abandi barengana ntabona kina biro nije pantaro. Na mimi nikiona mke wangu. Ariko nabibwiye umugore wawe nje naho nigeze. Nani kimwambia kimefanya nasema ukavuga ati furahia. Ubwambere kuko dukundana. Kwa sababu tunapendana. Uzobibwiye umugabo wako udakunda azaguhongora amenyo. Kamwambia mume wako kama mpendana. Avuzingo aravuga ngo numvise ngo bugingo n'umugore bavuga ngo mukati moto nayo. Ngo nisikia bugingo na mke wake wanasema ni kakiti. Banza mwubake. Mjenge upendo kati. Yesu adufashe cyane. Amen. Hamba rero Yabesi aravuga rino jambo. Yabesi akaongea kumugisha. Ngo nataka baraka. Kandi muri mugisha uzomeza kirane nabi wacu. Huyo baraka nilipa bariki na wakwetu. Nakunda kuvuga nti nilikuwa nasema umugabo warahezagiwe ukibaza ngo niwe wahezagiwe oya. Unaweza kuko mwana barikiwa Yesu umebarikiwa. Washaka kuba wararongoye umugore w'umunyamugisha. Utaweza kuko washaka kuba wararongoye umugabo w'umunyamugisha ugahezagiwe. Ntabwo ari ububasha bwawe ahubwo ari umugambi Imana yagize. Ikibazo rero kimwe kihari abantu ntabwo bariko barasaba kugendana n'Imana. Kandi Imana nayo yarababwira avuga ati raba. Mungu aliwaambia Yesaya raba nakumenye ukiri urusoro mu nda yawe. Tazama nimekuja Ikirushirije rero ati kirushirije ndagushushanyije mu kiganza cyawe. Nimekuweka kwenye kitanga cyawe. Yesaya nta muntu azokunkura. Yesaya hakuna atakaye kunitoa eko. Bugingo nta muntu azokunkura. Bugingo hakuna wanyata kunitoa. Wewe nta muntu ubasha kugukura mu kuboko kw'Imana. Hakuna wanyata kutoka kuko inzitiro zawe kwa sababu kingo azihoza ko amazi atakuwa nazilinda. Na ndogi si shetani anatutafuta. Ico kimwe n'ingo zubatse. Ndogi si na katika ujumbe wa Mungu. Niba ufise umugore ukamukunda. Kama uko na mwanamke unampenda. Mlinde. Nimba uri umugore nawe ukafise umugabo ukunda. Kama uko mwanamke uko na mume unayempenda. Mlinde. Haleluya. Amen. Imana yavuze ati ico ndakudaba uza kwa macho. Mungu akasema na kubakiza eko macho.
Yesu atufashe cyane. Amen. Inzitiro zawe au ulinzi wako wala ukingo wako na mbatize kwa macho. Imana itufashe cyane. Amen. Amajambo y'Imana haya maneno ya Mungu araryoshe ni matamu kandi ni meza tena ni mazuri kandi adufasha. 12 none kure yo mu nyonga zawe numureko mwemu wawe yera unkomorere umunezero w'agakiza kawe unshigikirishe umutima ushize ichira. Amen. Mwiswahili watusome katika Kiswahili. Nitenge na uso wako, wala Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Unirudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Amen. Amen. Ni huruma wala sama wala kushuka chini. Aravuga ati Imana ndabizi. Akasema Mungu na yako. Nakoze hageze kurandura karindi kari kanindi. Mwenye nimefanya inafika utoni. Ndio nakoze hageze kugura ko nahwebo wawe nkagenda n'igihwahwani. Mwenye nimefanya ina. Aravuga ati Imana ndagusabye. Mungu nakuomba. Ureko mpemu wawe yera. Ntunde kure. Usiniache. Ntunde kure hapana sikukuacha. Usinitupie mbali. Mbona usinitupilie mbali? Ntunde kure. Usinitupilie mbali. Ntumureko mpemu wawe yera. Na usinitoe kwa roho. Uyu mugabo yari yamaze gutahura Imana ukwiremye. Huyo mtu alikuwa yari yasinona ko Imana yakoze ko yashyize mu biganza byayo. Isi Mungu alifanya katika kitanda y'inzitiro z'Imana. Naenda kuvunja ulinzi. Imana birashobora kunyibagira. Mungu inawezekana. Aravuga ati Imana ntunde kure ntunde na kure. Akasema Mungu kandi ntumureko mpemu wawe yera. Ariko gumiza muri rwa ruzitiro rwawe. Umbabarire ibyo nakoze byose usubize mu ruzitiro. Unirudishe katika ulinzi. Imana ni Imana. Mungu ni Mungu anaye. Daudi yarababariwe. Daudi aliumizwa. Ndetse no kwimana imuta kure. Hata bila Mungu asingemtupa mbali. Aho kwimana aho Imana imutakura ahubwo. Kwa Mungu ile angemtupa mbali. Acarahibuka ati nabonye umugabo. Akasema nimeona mwanaume. Afise umutima nk'uw'Imana. Akasema na moyo kama wangu. Ni nawe mu Imana yemeje mu Bibiliya kandi nawe umunyabyaha yakuvija. Mungu aliyekubalisha katika Biblia na ni mtu mwenye dhambi wa kwanza. Wewe muranasambana ntimwicana. Mwe mnazini na muwani. Ariko yarasambanye yica n'umugabo w'abantu. Ye alizini na kaua mwanaume. Ariko yibuka Imana y'ikigongo. Lakini akakumbuka Mungu mwenye rehema. Haleluya. Amen. Aravuga ati Imana. Akasema nubwo nakoze ibiteye isoni. Hata nimefanya vitu vya aibu. Bimeze nk'uku n'uku. Nilifanya mambo haya na haya. Ni Imana yumva yusabye imbabazi. Ni Mungu anayesikia ukiomba msamaha. Ndagusabye Imana. Akasema na kuomba kure ntumureko na mpemu wawe. Usiniwe mbali, usinitupilie mbali wala unitoe Roho wako Mtakatifu. Acha niwaambie. Imbayo abana benshi bananiranye mu ngo. Kama kuna watoto wengi wameshindikana katika huduma. Uko batazi gusaba imbabazi abavyeyi. Ni katika mpango zani kwa sababu wajui kuomba msamaha. Nimbona nyoko wataki kuitayeho cyangwa se wawe wataki kuitayeho. Ukiona kama mzazi wako hakujishughulisha ujue suko batagukunda. Sio kwa sababu wakupenda. Nuko wanani bibanga ryo guca bugufi mbere. Kwa sababu ulishindwa siri ya Nimbona Imana ngo yarakwibagiye. Ukiona kama Mungu suko Imana itagukunda. Sio kwa sababu Mungu akupenda. Wanani bibanga ryo guca bugufi mbere y'Imana. Wewe endelea na siri. Daudi arabimenya aravuga ati Imana ndayizi. Daudi akayoka sema Imana iyo yegereye kwegera. Ni Imana iyo hamagaye yisaba imbabazi kandi ikubabarira. Aravuga ati Imana ntumureke mwemu wawe yera. Mbabarira kandi ntunekure. Nisamee usiniache. Mungu atusaidie. Yarazi basawure n'abandi. Alikuwa anatoa batakura Imana. Wenyewe waliona walimtupa Mungu mbali, wenyewe waliona. Haleluya. Amen. Yarazi nabiyegereje Imana kandi. Alikuwa anajua wenyewe walimjisogezea na jirudi na nawasamehe. Kugira ngo iyo basubize mu kiganza cyawe. Kwa sababu warudishe kwenye mkono wako. Imana igusubize mu kiganza cyawe. Acha Mungu akurudishe kwenye mkono wako. Imana igusubize aho yakubwiye uyirinde. Acha Mungu akurudishe kwenye mkono wako. Imana igusubize mu nzitiro zawe. Acha Mungu akurudishe. Imana igusubize ahantu mwavuganira cyane. Acha Mungu akurudishe kwenye igusubize ahantu yakurabika kubona. Acha Mungu akurudishe kwenye mtazamo na kuona. Acha Mungu akurudishe katika haki zako. Acha Mungu akurudishe kwa nyata kutazama
hakuoni. tuve kure y'Imana. Acha tutoke mbali ya Mungu. Yesu adufashe cyane. Amen. Imana idufashe. Amen. Ntukureko mpemu wawe. Usinitoe kwa Roho wako Mtakatifu. Jewe bugingo uko ndemye. Gisi bugingo alivyo. Sinduka ariko abandi bantu bameranye. Sijui kama ndio umbile la wengine. Shaka yankoreye amakosa ibihumbi 100. Hata unifanyie makosa laki. Wihende ubwira ijambo ati mbabarira. Ujidanganye unaambie nisamehe. Sanga nakubabarira. Anajikuta amekusamehe. Ihende ntubwire ngo mbabarira. Wewe jidanganye tu sinaambie nisamehe. Ndavuga nti turahaguruka tuniganye. Ndakwambia tutasimama tupambane. Ujane hariya naye ujane hariya. Ubebe huku na mimi nibebe kule. Ari kuvuga ati sorry. Ukisema nisamehe. Ibyo mvuga madama arabizi. Hivyo venye navyoongea mke wangu. Naho ukora ikintu kimeze gute? Hata nifanye mambo gani? Nta makosa akora pe. Arayakora mbere y'Imana pani mbere yaje ntayakora. Yesu adufashe cyane. Ariko yihenze akabaho akantu tutumvikanaho. Ikifika akakitu atuelewani acha avuga ati ndasabye. Anasema naomba msamaha. Chanisanga namubabarira. Najikuta nimemsamehe. Ingo nyinshi zisambuka. Ujumba wingi unasamika, unabomoka. Ntabwo ari Imana iba yagombye kuzisambuka. Sio Mungu anataka zibomoke. Aho Imana Satani ibihugu Imana. Mwenye anahitaji kurudi katika nyumba ya Mungu. Kuvuganira ikakubwira. Kwenye Mungu mnaongelea na kumwambia. Abantu bitahura nka Dawidi bakavuga ati ntuge kure. Tapivere hapa karibu. Abantu hamagara Imana tubwire vugane natwe. Afu tumuite Mungu aseme nasi. Kazi. Karibuni. Tunamira maso. Tushuke sote tutoke macho chini. Siku zote tukiongea neno tunakuwa na ushuhuda 100%. Mimi naongea neno Mungu akinikubalisha na kuna sababu Mungu ananipenda. Wenyewe wako wanakuja Mungu wabariki. Na wengine wako wanakuja Mungu wabariki. Wakati wa kujikutanisha na Mungu. Wenyewe wako katika kiti, kwenye kiti unajisikia kuna chenye kinawasha. Asioni mtu yuko anamtazama yule. Yoni watu wakimuita Mungu, Mungu awarudishe katika mambo yao. Kama hauwezi kuomba simama uje hapa. Na wenyewe anaweza kuomba wako hapa. Niliwakamatia, nimewachukulia muda. Kwa sababu mjua. Dawidi anaona ati Mungu ureko mvyevu wawe yera. Dawidi akasema wewe. Karibu. Usitoe kwa roho wako. Abayobozi b'abantu. Viongozi simameni. Kana kwa ndengeje kumutana na ikwanga ni mtachuru. Msame na azilisha iko dakika 5 ningemaliza mjadala. Ariko muhabuke kufasha abantu ariko baraza baranyamiza. Haya muendelee mnakuja. Abakene kuza ni bwana yuzi. Wenyewe wanaendelea kuja mje. Apandishe mkono wake. Kugira ngo tumufashe neza. Kwa sababu tumsaidie vyema. Abandi nabo nabaciye bugufi. Wengine Alexi. Acha senga kugo abantu ishingiro ry'Imana ryuzure mwe mu Imana. Tunataka mchungaji kumaliza kuomba mtumishi wa Mungu Papa Alexi aombe kanisa. Reka dusenge. Uhoraho Mana uri mu ijuru. Uri Imana waremye ijuru n'isi n'ibibamo byose. Urema umuntu mu ishusho ryawe. Umushyira hano ku isi ngo akubere icyari. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turakweretse bano bantu. Tubashize mu kibengebenge cy'amaraso yawe. Reka ubagirire neza. Bitahuye. Bamenye aho batakarije. Reka mwe muhoraho ashishikariye kubayobora no kubafata ukuboko. Abasubize mu ruhongore. Bemeye gusubira mu ruhongore. Mu izina ryawe Yesu Kristo. Bitahuye. Reka usubire kubavugutira ubugira kandi ubagirire neza ubafata ukuboko ubakure muri iyo manga. Mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti kugira ngo ugendane nabo ujane nabo. Mwemu wawe ashishikariye kubongorera. Mu izina ryawe Yesu Kristo ushishikariye kuyesha icyubahiro.
maze uwera wa Isirayeli kugeza kuri wa munsi data uzoza gutora ishengero baze baririmbe hoziyana bagusanganira mu kirere. Urakoze tubisabye muri make byinshi biduhera ubuntu bwawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo wabambwe akazuka ku munsi wa gatatu. Patia kwa kinyoko. Tuomba maombi ili tupate kujaa nguvu ya Roho Mtakatifu. Tusenge kugira kwamba imbaraga za Mwemu Yera. Kuna vitu vingine hatuwezi wenyewe bila Roho. Kwa kumanuka kwa Mwemu Yera muri wawe bingana no kumutima wawe bishaka. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, ninashukuru, ninasema asante kwa neema yako hii. Siku njema ya leo. Tunashukuru kwa neno umepatia kanisa kupitia chombo chako. Na ni neno nzuri zaidi sana. Bila Bwana tuwezi bila Roho wako. Sisi tunabeba mwili dhaifu. Na mwili Bwana inao mengi yanatukumba ukushoto wala kuume. Kwa hiyo tunaomba Roho Mtakatifu. Kama vile uliahidia kanisa, ukasema sitawaacha mayatima, bali nitawatumia Roho atakayewasaidia, atakayewapatia nguvu. Bwana, tunaomba Roho Mtakatifu ajae kanisa, ili kila roho iliyo mahali hapa ipokee nguvu ya Roho Mtakatifu. Vile vinaomshinda leo aanze kuvishinda kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba uvuvio wa Roho Mtakatifu, karama zilizokufa liende liamuke tena, uzima iliyopotea upokee uzima siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Asante Yesu, maana utaleta tena uamsho mpya kwa kanisa. Utaleta uamsho mpya katika maisha ya mama huyu, katika maisha ya baba huyu. Mpatie hamu ya kusikia neno lako kila siku itwaye leo. Tunashukuru Bwana, maana utayari umeyatenda sawa sana mapenzi yako. Ni kwa jina la Yesu Kristo, wanaamini wapigie Yesu makofi. Mungu aendelee kuwatendea pema. Hatukuwachelewesha sana. Programu ya chirangira saa 6 igice. Sababu orodha yetu naisha saa 6. Katika huyo muda tutakuwa tumemaliza. Mungu awabariki.